ATONGOI KIVATHUKANIO KUMA MATUNGULU MC ya MATUNGULU ya UMILONI wa SYUA JULIUS MUNYWOKI na RAPHAEL NZAU wa UTHUILONI wa SYUA NIMEDEKETHYA IVINDA YINGI ya KUVANDA MITI SILIKALI KONI MWENENTHI YIULU wa MITI YAILITE KUVANDWA na YITHOOWEA ENENTHI MITI alama MAVUIITE ni wa kwatambau ni ENENTHI KUMA MATUNGULU maelesi ya kulea kuyani wa MITI la yetiwe MATUNGULU maiweta taita tonya kuikanesa na taite na utethyo kwa wipo muti wa muthulula wi mwingi kati wa MITI ila yetiwe ni silikali nene Boniface Mutesi yu no kutwaleza na otondo enende na momethiro maikulwa kwiyumile na kuvanda MITI no kana kwa ile mothululuko sioni sia MATUNGULU mutheno mayumile nesa te okona nyakulea kweno ni MITI lamana ingi kuma silikali nene maitongo wana ATONGOI KIVATHUKANIO lame kolezekana MITI la yoki enende meona yo na ndithe ona utethyo munene na vaivata silikali kaete MITI la yamie kati wa enende na kuende no mevando ingi nitukwatie MITI na twakwata MITI ya IVILU ko kwito nembinge na nitwisikana national government ninanengania mbesa ya uwa MITI kila kingi ngulia andu ala meutunenga MITI serikali ya county serikali la nene mumamekana ko kwito kwa mabuia ya MITI mweka utumisia MITI kundu kungi nundu ila twatho wa MITI kwa andu ala mena nasare sieko to empower community kuya ndo meusomethia ciana mena nasare cia MITI ATONGOI ya MAENDEKETHYA IVINDA ningi ukite nende makuni muno maundu ni mauvandi wa MITI kana matambia ngi mavata isione cia ndwani mawita kana vena welu MITI la nende mavandite kozo neo yambe kuvanda ambe wa kuete MITI lete na utethyo kuyenenthia ya nitwete iwe MITI ni central government ila twakoza ni asanti ni mutwete MITI na nengi yo kulia twasie ila ingi muiyete MITI kana muitwete o services into involve yala mekuunthi kila tumoto bia exactly kila kiendeka ni mwatwete MITI ni sawa ni MITI lakini otukulasia takatha no mo uyo MITI kuku kwitu either yena effect either yeti ya no mbesa alafu twina mano mapandre MITI ku tabangulu ni be muna MITI more than 1000 takatha wiwo bangulu ni twitha tuna MITI ya bangulu ni na mbesa itiwo bangulu ni na either la effort ya kwasia nitu mambi andu mauya nundu yu twibanda MITI ni fine to accept lakini nitu twitha we utanu munene taketho kwizila kwa chief witu madam serero munengere ndaya muno nunengi webuso ake wandola mena MITI mawe nemo wisa kwithia mbesa hii siukie kuunthi andu ala mabandite kana mabuite MITI mena mathina na kini joki yo chakisio kitu ino nzie mwe ku empower youth nundu pena youth mena nasari ya ubanda MITI pena atumia mena nasari ya ubanda MITI ila twa mo matho ya MITI ya uko banda taumia kundu kungi mwimbia MITI SYUA mebiaba ko isi niyo changamoto ila twina yo na mbu engi tuibanda MITI tuenda mbesa ikoka tukaete we mbesa tikathoa MITI locally tikathoa no maitu MITI nikenda kisio andu makakwata mbesa MC RAPHAEL NZAU AENDEKETHYA silikali cia mutio kuitumike maundu ne mavata kuma silikali nene na kwa silikali ni cia county kwikithekana ilo vile sumire silikali nene cia tumikana nzia sikava kwa silikali cia mutio kona kuvikia mwenende na nzia mbailu ni kwa likile devolution in Kenya and we expect even funds to be devolved to the list wananchi akawe wa MITI tuitelema twina MITI lakini ndina wa kukwitu it is not a complaint though it is a concern ila to kwasia next time to consider and asume kundi mando ne kwata mbesa anazenga mono mete yuma kundu kungene ile bene to ambeto donate meteka bando katine pa polisi ndona mete gwetu abika atwa senga atha ndizi unya mete yaku twibanza akokonengana mete ndone mbesa silikale nanengania mbesa mete kwa ina wako ito ine zona mundu mo silikale ku mete kwithwa enende MITI kala kuvanda MITI la MITI kwa silikali nene maweta kana undu nethwa wiuso kwa MITI la meaithekane kwa kwithwa tena utethyo munene kwa maenda mete MITI la ina vaita kana matonyo mitume ontheni wansingi ni kwitha kana ni twambiye kuvanda MITI kuma kioko na twaendeana kuvanda MITI la twetewe kuma silikalini na ongela ingi ila ni yothi yailite mawithiululu kwa masokoni atwongela ingi na niyo tuendeana kuvanda wona ni omwe nuongwete ila yetetu ni serikali na mutongoi waitu MCA waitu wa Kisio ni wona MITI isu itatuyana aneta ilite mathiululu kwa maitu au upati wake hatu ya MITI nayo nilo elangwete ba
ile tona kukwitu ngukulia serikali nene na serikali ya county ibinda ya utho wa miti moke ukulia enenthi matume ma MCA na ATONGOI ala meku kenda mawe andu ala maitu maku miti tondu bado na miti maana ala mamina utho wa ni MCA waitu kou ni tukulia enenthi ilikulia serikali itume mwenenthi muno kwa mawoni masindu ila sikwenda kisioni nundu tabaa kwitu mibaliti tukitaechetheka na UTHUILU sionthe SYUA lakini miti tengwete niyo inafaita kukwitu kou ni tukulia serikali mwike otou kaunti ya Masako matungulu nyeneta waboni mutisia